Tatran je, dobro vam je poznata ekipa koja može svaku ekipu u SEHA ligi pobijediti, a može izgubiti. Vidjeli ste da su dobili i Vardara ovdje, da je to jedna ekipa koja ima posebno moćnu vanjsku liniju, Kristopans, Oliver Rabek i Pejović su im nekako udarna točka ekipe. Dakle, Kristopans, Oliver, Rabek i Pejović, oni drže tu razinu igre. Naravno da imaju dva vrlo dobra krila, misli se na Urbana i na Antla, međutim Antla je bio povređen, ne znam da će sutra igrati, ali nije igrao zadnjih par utakmica, pa igra na njegovom mjestu Hrska. I pivot, sjećate se onog krupnoga, Petro. To je, kažem, jedna ekipa koja dosta igra plitku zonu 6-0 jer ima visinu, ali može i 5-1 igrati. Opasni su u tranziciji, u toj kontri. To će biti dobro za našu ekipu da ispravimo to što pokazali smo neke slabosti u vraćanju, jer to oni vrlo kažnjavaju, posebno što mi vršimo rotaciju, vidjeli ste, 1-2 obrambena igrača. Biće jedno iskušenje za nas, posebno zadržati ova dva beka, Kristopansa i ovoga lijevog beka Rabeka, koji imaju visinu, dvometraši i glavni su njihovi šuteri. Međutim, ne smije se, kažem, zapostaviti Pejovića koji jako dobro se snaša u toj ekipi i ima dobru komunikaciju, asistenciju sa pivotom. Mi ćemo, kažem, pokušati u sastavu koji bude igrao, pokušat ćemo igrati dobru utakmicu, pa ćemo vidjeti kako na kraju. Bilo bi zadovoljno da malo poboljšamo obranu, jer smo sada zadnju utakmicu do zadnjih 15 minuta smo u obrani bili ne toliko čvrsti kao prije, ali moram reći, to nisam rekao, od Segeda mi imamo jedan veliki problem, od Segeda, dakle od kvalifikacija, mi imamo neoporavljenog igrača Markovskog Vele, koji je stožer u našoj obrani, plitkoj obrani. On ima problema sa šakom koje do danas nismo rješavali. Nismo riješili uspjet, pokušalo se to liječiti, ali nismo riješili, tako da nam je to veliki hendikep u utakmici. Vidjeli ste da to pokušavam sanirati sa Cageom na broju 3, da bi sa Inovskim koji igra broj 4 to nekako riješili, a vidite da sam ja nakon Batinovića pokušavam osposobiti Markovskog i na prednjem centru u obrani 5-1, tako da mi ta povreda nosi dosta problema. Да зацврстиме малце во одбраната, да одиграме подисциплинирано, зашто мислам дека не сме толку дисциплинирани во тој сегмент. Само тоа ни треба. Другото мислам дека сме добро покриени на сите позиции, така да мислам дека тоа ако го поправиме во однос на минатиот меч, дека би стигнале до победа.